Waba eba to my GH. Nana ama owusa breno every edu. Set me day training issues. Ebe sumo ewo ifide esoninti jepre neti emu ensem. Woko Nigeria mino emu asofu peni awaju ni dimpa woko Accra City atese. Bebe obefe bia obia ebo ni di antese di ade Prophet Babatunde Alpha awada asafani di ade Soti Tobire Praising Chapel. Sabre no aka to send the members 5 kanu wa court atena say one sembi esto atese amaya sentence no to life imprisonment na ebusuafo ekwanya nam so ema okopie mu ewo Accra Magistrate Court no ene say na to say awofo bi eye protest ade sembi eto no so say womo akwala awedi enfia bakope odi fie bakope anidi ade kola wole gold wa yera te say womo to say sa wo sofo no one the members 5 dia womo eka wo no womo ebon wo ensem no emunu nti womo ko meki eye womo report e wo police station wa Accra wonom na te say police for edi asem no echi ekochi prophet no eye prophet Alpha Babatunde Alpha no womo ekochi na te say womo de no ekopie mu ewo Olokuta Correctional Center and also ewo Accra ewo no na womo ya ensem no ehwehwemu ye na te say womo toto ensem no court for womo ewo Accra Magistrate honum no womo trasem no so hu se da bi wutie eye osofo Alpha no Prophet Alpha no ensem no ye bisa na ensem and the way I was sifa ekiremu efa akola gold no ne yera no womo say asem no onimu bi pa na womo tie womo so womo kika no 5 members no artists womo so bon asem no bi womo din ene Esther Okoye Okayode ene biem so Grace Ogunjobi Motorayo ena ebiem so no Omodara Olayinke Margaret Oyebola artist for 5 na mabom di unse Nigeria din de ena from site me born no sada wotini bia no eyedin na mabobon mo fa sa na asem no ene say according to court no omotena ensem no so mo hu ni say hwehwemu ekoye no e kire say wo sofo yi ebushafo mo ba ene kola wale gold no e de ekola no e ba sori mu sete senpai bo sofo beni prophet eyichire nti bompaye na akolei de hu adwuma kakra ema ebushafo so na be ya tese akoyo mu difo ide na bibia to wano e de amomo e was spiritual afem na no e na tese wonesa eso akola no emu ewie ye tese awofo etwomo amu pe oba mu ba ye bi so difo yi so asem awo ka no so enta sumsa na wo mu ye hwehwemu bi sem no mu se ye odifo no aka se mu abonitim post akola no wo be kidnap no kidnap ni wie no tese wo mu keka no ma na me bo mu din no Margaret Esther enu Omodara no so no wo mu so tese wo mu ka forgery no bi di akola no tese wo mu transfer akola no sa na tese akola no timi for mu sem yera ye na no na court ebise bisa na ase wo mu nyoma dito mebie nsem no kire ye court na kire di akola no baby potin a wo mu de akola no akote no ti court for no anasa judge for no mu ti ensem no eso no wo mu re mu hwemu se otafo no anasa odifo no Babatunde Alpha no wonya ready so be die nsem no so ye ene wo mo kika no so wonya ready so me die nsem no so ye da chom no pe ene wo mo de judge for abana bo setback life imprisonment won koda enfiase na wonya dwumaden na won bwa abana so say wo mu ni say akwa no ira no pa de woni mu bi pa de bia se ne hu ebon mu bi na no na Nigeria for abaponte react say se si ade asofo kra mpok asofo ade nkra na mu ku edi kronkon hu fisa enkanya meeting ene da mo so nti kebe ya mana motuo mu tese mu kasa ye mu ni ye mu etise bibia ena so na enchese ampa nyame a ofre mu no nyame a ye kana se mu preaching se nyame papa odoni pa no no mu adwuma ena mu ye na tese bibia enchese sa na egoto na eba ne sen ene wo biba etimi medi mu ho e ma akra yi ra ya ye bisa mu a tese kidnap na de ma kidnap akra no ene biem so mu amuka ho so ma ye ma dwese akra no so bebia mu na ko kye no so no mu nchire mu nti mu pese mu me ya conclude akra na yekumu anase oda setu ase nanti
de mo kika nya ase makina prenant osofo uma eye ebushafo edi ya useya na de pa na wo pa edi achede futo na pese amansan emfa emfiri kwabrapa wo bo emu na ye twa bibi ebushafo sesi ade se eye nokre unse na asofu djuma ene edifo djuma ate no obawo kro bitimi ba wa sori na wode ne yarefo bi aba bompa ye mano e bible mu kra ko no se yare ne mu ade aye owuo ene enkwasem ode baba no so akoye osofo akoye odifo no bi okra beka se okay se hunhum wo tumi nti obedi se djuma no ede amano obawo na na tese ni pode de na ba ne kwa bo wu aka so na no akoye nsempi wo yi wo hwanu a enye na so no be ne den asem na nya si wo akache enti na da so na so ebiem so no we de obi ba na ayira e de se adjuma no mu no yese nyankopon nyansemu ene wo preti de nim de ne nyansa no ene asaso so ede ne bi eno nti se mo be yusu nyankopon ne nyansa kwan mu ede anante aka mo be hu se ene bibia bu a ebesi ena mo beje atum se mo de monsa na se mo de engosre wo mo so no ebe yetu wan na se mo ye mu adwuma because osofo de onkonkro ene ye ofutufu obi otufu na se wo chechefo a wo boa wo e wo adwuma die mu eno nti se wonya bibia na se asem beto we ni krapo no ese bom bisa kwantre emfi eye onkonkro no ncho se otutu ni se anase ye ni se ansa obetu anama no wetu anama nekesi bia so baba onasa obedi atum se osofo yi ne ho bomu se ne ho fine no se se ade court atena ne nsem so akere se we guilty ni nto okoda esiate life nanso asem no so obeyi anu na ko bekire mu se enyo no na se woni mu hwekrapo no obeka kra bekire mu se asem no oyeden a ede bebeta ho na te se wo anu ye asante na aye afia se ha na wo bekom enu nti sie tu anama na sofo modwumadie no eyi a mo hwehwe nyame enim ansara na mo bi mo betu a motu na enso cho bi say etimi apam wadwencha wo fa ensem mo me po me sra obomodia efa to dwa e wo tumagh your comment section na ebiemu to no follow yen our Instagram page at tumagh me dey add na ama owusa motomfo na me ye adoma ye betai eti ehia bi makram the major prophet kun chacha on say me catch was say bomodin na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomodin na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomodin o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura